Verujemo da su naši slušaoci kroz prethodne emisije dobro savladali vezu između ucene i štapa, ucene i prezaštićivanja. Danas ćemo govoriti o sprezi prethodna 3 modela sa verbalizmom i zloupotrebom imitatorskog uma deteta. Krenimo od verbalizma, o kojem vi, Milice, baš i nemate lepo mišljenje. Da ponovimo razliku između verbalne prinude i verbalizma. Rekli smo da je verbalna prinuda jedan od oblika klasične prinude i da ona pripada zelenoj kružnici. Kada grdite, vređate, neprestano opominjete, govorite ružno o detetu, kada ga emocionalno zlostavljate, to je verbalna prinuda. To vam je i zakonom zabranjeno. Verbalizam je društveno poželjan model i uvek se preporučuje kada roditelj izgubi kontrolu nad detetom, uprkos upotrebi svih vaspitnih modela koji su mu na raspolaganju. Tada će vam skoro svako preporučiti da lepo razgovarate sa detetom u nadi da ćete ga lepim rečima navesti da odustane od svog lošeg ponašanja ili neposlušnosti. Verbalizam je za mene nemoralan vaspitni model, jer roditelji neprestanom upotrebom kazne, nagrade, prezaštićivanja odvoje dete od izvorne prirode, uvedu ga u pohlepu, agresiju, autoagresiju, lenjost tela, nesvesnost, iz čega proističu brojne posljedice koje muče i dete i roditelje. A tada roditelji pokušavaju da isprave te posljedice smireno i dobronamerno govoreći detetu: nije lepo da si lenj, nije lepo što bežiš sa časova, nije lepo što ne slušaš učiteljicu. Posle čega slede sati kada roditelj ponavlja zašto to nije lepo, čemu to vodi, osim toga kako kada je on bio mali, on je bio dobar, vredan i tako dalje, i kraja priči nema. Pritom, ta priča je detetu poznata. Dete želi da bude dobro, jer je svaki savjet roditelja na mestu. Dete želi, ali ne ide. Posle 2 sata razgovora, jer je dete dobilo jedinicu ili je pobeglo sa časova, ili se potuklo, ili je ko zna šta uradilo, neće se dogoditi ništa spektakularno. Dete je pažljivo slušalo roditelja. Na kraju razgovora čvrsto je obećalo da će od sutra sve biti drugačije. Usput je roditelj obećao i novu nagradu ako ispuni obećano. Dete je stvarno želelo da od sutra bude sve drugačije, jer dete osjeća istinitost roditeljskih reči. Nažalost, lepe reči su ostale samo prazne reči koje dete nije moglo da sprovede u praksi. Ali zašto? Zato što se roditelj bavio posljedicama, ne otklanjajući uzroke ponašanja svoga deteta. Uzroci su u dugoročnom pozitivnom uslovljavanju, ukažnjavanju i prezaštićivanju. Hajde da pogledamo bilo koju posljedicu zbog koje vi satima pričate lepo sa detetom. Dete ne uči i ređa jedinice. Uvijek bi trebalo da roditelj razgovara sa detetom tako da skupa pronađu uzroke datom problemu. Možda je dete bežalo sa nekoliko časova, ispustilo gradivo i sada je jedinica neminovnost. Možda je prepisivao, pa ga je nastavnik kaznio. Možda ne voli taj predmet i digao ruke od njega. Možda vas je lagao da uči, a satima je bio na mrežama. Uzroka može biti bezbroj. Ali ti uzroci su i dalje posljedica najdubljih uzroka 5 autoritarnih vaspitnih modela. No, pitanje je zašto ni roditelj, ni dete ne razgovaraju iskreno o uzrocima. Dete nije iskreno jer se boji kazne. Boji se verbalne prinude. Boji se da neće dobiti obećanu nagradu, jer je prekršio obećanje. Roditelj će mu uzeti telefon, zabraniti 2 nedelje da izlazi u društvo i mnogo toga. Zašto bi dete govorilo o uzrocima koji neće rešiti problem,
jer se ne progovara o najdubljim uzrocima, autoritarnim vaspitnim modelima. A zašto roditelj ne pita dete koji su mogući uzroci problema, već se bavi isključivo posljedicom, savjetujući dete lepim rečima da treba da uči, odličan uspjeh mu je potreban jer stiže matura i slično. Dakle, dok postoje prethodna 3 vaspitna modela, bit će laži deteta, bit će praznih obećanja, bit će praznih roditeljskih priča. Verovatno i roditelj ima strah da će svaki navedeni uzrok deteta opet morati da se rešava jednim od 3 modela, za koje je video da ne daju željene rezultate. Roditelj i ne pretpostavlja da tek pošto odbaci sve vaspitne modele, tek tada se javljaju uslovi za iskren čovečni razgovor između deteta i roditelja. Tada verbalizam postaje iskren razgovor u kome se traže rešenja, traže se uzroci i u porodici, ali i u spoljašnjem svetu. Sve će više posljedica morati da se rešava traženjem uzroka u spoljašnjem svetu, u vrtiću, u školi, na sportu, u muzičkoj školi, jer odnosi između deteta i roditelja postaju sve bolji i bolji. Deca trpe verbalizam dokle god veruju da vaše reči donose rešenje. Kada malo porastu, kada shvate da rešenja nema, da ga vi nemate, ne prepoznajući da je rešenje u otklanjanju nagrade kazne prezaštićivanja, jednog dana samo čujete: nemoj više da me smaraš. Demonstrativno ustane i napusti razgovor sa vama. Tada, nažalost, roditelj osjeti da je izgubio rat koji je vodio godinama sa svojim detetom. Tada dete ulazi u tvrdoglavost, u laži, u svađe sa roditeljima. Kontrola roditelja autoritarnošću je sve slabija i konačno kontrolu nad tim detetom preuzimaju vršnjaci. No, kada uđete u izvorno vaspitanje, dete se vraća svojim izvornim potrebama, vraća se zdravoj potrebi za radom, redom, učenjem, korišćenjem elektronskih medija na najbolji način u funkciji dobrog obrazovanja i kvalitetne zabave. Tada dete ima potrebu za istinom, za čovečnim razgovorom, za porodičnim razgovorima, poštujući savete i iskustvo roditelja. Ima potrebu da svakom iznešenom problemu skupa nađu rešenje iz ravni izvornog vaspitanja. Ako su uzroci u porodici, tu će se i otklanjati. Ako su na drugom mestu, roditelj će zaštititi svoje dete tako što će na najkulturniji način razgovarati sa vaspitačima, nastavnicima, trenerom, profesorkom klavira, dok dom postaje najsigurnija oaza gdje se može iskreno izreći svaki problem koji će se rešiti skupa na najbolji mogući način. Za kraj emisije nam je ostao 5. autoritarni vaspitni model koji zovete zloupotreba imitatorskog oblika učenja, koja je danas najjača putem loših i neprimerenih elektronskih sadržaja. Te sadržaje deca usvajaju, imitiraju i žive, nažalost. Molim vas, Milice, da nam prvo pojasnite koja je razlika između klasičnih i plišanih vaspitnih modela i zašto koristite reč plišan. Klasična kazna je istinski i fizički bolna, naročito kada je u upotrebi štap, ali i vrlo gruba i bolna, kao verbalna prinuda. I tada grubo nanosi psihičku bol detetu. Dok roditelj kažnjava, dete ima svest o tome da štap nanosi bol, neprijatnost i neprijatelj je tada očigledan. U svetu se koristi reč meka prinuda kada se govori o pozitivnom uslovljavanju i njegovim razvijenim oblicima. Meni se reč plišano učinila potpuno adekvatna kada se misli na vaspitanje u porodici. Sve je nekako meko, poput pliša, prijatno i prijateljsko, za razliku od klasične kazne. Ni roditelj ni dete
tada ne vide da su posljedice plišanog vaspitanja razarajuće. Zašto i plišane vaspitne modele nazivate autoritarnim, kada je uobičajeno da se autoritarnim naziva samo tradicionalno vaspitanje? U stručnoj literaturi, kad god naiđete na izraz autoritarno, uvijek se misli na sistem u kojem je kazna njegova osnova. Zato se uvijek o tradicionalnim sistemima govori kao autoritarnim i totalitarnim. Iz ravni izvornog vaspitanja svih 5 vaspitnih modela su autoritarni. A što to znači autoritarno? Sve što dolazi s polja, svako vaspitno sredstvo koje menja unutrašnju izvornu prirodu čovjeka i u službi je prisile ili kontrole čovjeka. To je autoritarno. Čovjek se rađa sa 5 izvornih zdravih emocija, baš sa onoliko koliko ima iz spoljašnjih vaspitnih modela. O tome ćemo u nekoj od narednih lekcija. Više od 20 godina širite znanje izvornog vaspitanja Srbijom, regionom, stigli ste do Evrope, do Moskve i Kongresa velikih porodica. Od 1995. ste upozoravali roditelje na opasnost koja preti prihvatanjem plišanog vaspitanja, tvrdeći da je u pitanju najjača autoritarnost koja će nam doneti moralno i duhovno propadanje dece i porodice. Sve do 2008. godine vi ste bili gotovo jedini čovek koji je javno molio roditelje da čuvaju decu od negativnih virtualnih sadržaja kako ne bi došlo do zloupotrebe imitatorskog uma deteta, jer deca imaju snažan nagon za imitiranjem. Recite nam nešto o vašem odnosu prema virtualnoj stvarnosti danas i nekada. Deca su bila preplavljena crtačima, serijama, filmovima, već 90-ih godina prošlog veka. Istina, i ti sadržaji su bili prava naiva u odnosu na sadržaje koji su sledili od 2000. I šargarepa još nije imala veliku moć i svaka porodica koja je deci znala da ograniči vreme sedenja pred ekranom je uspevala da sačuva tradicionalnu svest svoga deteta. Dete je lako prepoznavalo dobre junake i njih je imitiralo. Čak i deca koja su gutala loše sadržaje umela su da se opredele za dobre junake, jer im je još bio očuvan izvorni nagon za prepoznavanje dobra. No, od 2000. jača moć šargarepe i svih ostalih vaspitnih modela. Sadržaji virtuelni postaju sve suroviji, igrice su preplavile igraonice, deca polako gube izvorni nagon za prepoznavanje dobra i uglavnom imitiraju negativne junake i sadržaje. Zavisnost od virtuelnog se uvećava, pate deca, pate roditelji. Niko ih javno ne upozorava na opasnost, sve do 2008. To je bila prelomna godina, kada se moralo progovoriti o zloupotrebi imitatorskog oblika učenja, jer je mnogo dece bilo spremno za lečenje od zavisnosti. Trebalo je lečiti decu od svih vrsta zavisnosti, pa i od virtualne. A onda je došlo vreme, otprilike 2014. kada su svi počeli da maštaju o Srbiji kao mestu koje će postati centar tehnoloških inovacija i tehnološkog razvoja na Balkanu. Roditelji su zbunjeni. Na jednoj strani škola uvodi savremenu tehnologiju, internet se postavlja u parkovima, kafićima, hotelima, otvaraju se čitava odeljenja sa IT obrazovanjem i stvaraju jaku motivaciju da se mladi bave i unapređuju tehnologiju. Na drugoj strani, ogroman broj mladih postaje žrtva tehnologije, žrtva loših sadržaja. Na mrežama im preti opasnost od elektronskog kriminala, trafinga, a zavisnost od svega toga jača. Plišane generacije biraju samo one sadržaje koji su slični njihovom duhovnom statusu. Privlači ih agresija, nasilje, seks, reality,
mreže i ne plaše se svih opasnosti koji ih tamo čekaju. Došlo je do ogromne zloupotrebe imitatorske svesti mladih i za većinu ono što nude elektronski mediji, internet to postaje njihova istina i tu istinu naša deca danas žive. Kada sam shvatila da roditelji misle da je samo ekran uzrok njihovih problema sa decom i da su svu snagu upotrebili da odvoje dete od ekrana, od telefona, od mreža, tada sam počela da upozoravam roditelje da nije problem u ekranu, već u 4 vaspitna modela. No, roditelji samo misle kako decu odvojiti od telefona i mreža. To je dovelo do užasnog novog rata u porodici, rata između dece koja žele da se uklope u vreme koje dolazi, na pogrešan ili pravi način, i roditelja koji bi želeli da su deca znalci i poznavaoci tehnologija, ali da ne budu pred ekranima. Sada me sreću roditelji i kažu ovako: zabranila sam mu telefon, zabranila sam mu internet, mreže, pobedonosno me pogledaju, a ja znam da to ne znači mnogo, bez ukidanja pozitivnog uslovljavanja u porodici, čime slabe i svi ostali modeli, naročito model imitiranja. Neko ko se vrati izvoru, ko nije pohlepan, lenj, nasilan, tvrdoglav, taj će znati da na internetu postoji i onaj drugi, njegov čarobni deo, koji će im unaprediti znanje svih oblika i kvalitetno im ispuniti vreme dokolice. Svet razvijene tehnologije pripada novim generacijama. To roditelji moraju znati. I nije rešenje u zabranama, u ratu sa decom, već u pravilnom vaspitanju. A pravilno vaspitanje ukida autoritarnost i zna kada svoje dete treba uvesti u čarobni svet interneta. Zna šta treba svome detetu ponuditi, koje virtualne sadržaje, a oni uvek mora da su u skladu sa izvornim bićem deteta. Verujte da ima sve više takvih sadržaja i ne bojte se ni telefona, ni ostalih ekrana, ni savremene tehnologije, jer je to svet u kojem će živeti naša deca. Kroz ovu i prethodne emisije upoznali smo naše slušaoce sa autoritarnim vaspitnim modelima i sada smo stvorili uslove da nastavimo naše lekcije u kojima ćemo nastojati da pokažemo i dokažemo kako ti vaspitni modeli deformišu, krive naš emocionalni, mentalni, telesni i duhovni nivo. Kada savladamo te lekcije, bit ćemo sve bliži odluci da hrabro odbacimo uzroke brojnih problema u porodici i šire. Sad znam da ljubav je čudo, lepota i radost i zdravlje svih. Sad znam da ljubav je čudo, lepota i zdravlje svih. Jer ljubav kada se rodi, tvoj život postaje čudo. Ljubav kada se rodi, lepota i radost su tu. Sad znam da ljubav je čudo, lepota i zdravlje svih. Sad znam